Naimbag nga aldaw yung amin gagayam ken kakabsat. Ket welcome kayo manen dito'y programa nga Samiweng ti Distrito. Ayan. Okay, once again, naimbag nga aldaw kadagiti amin nga viewers tayo tatang nga aldaw of course. Ayan. Ken, of course, dati baro nga partner ko tata. Ayan, kasi awan ni Amiga kay adapay lang di jay nga agpupupok di balay. Ayan, hello Amiga kay. Ket, introduce ko dato'y partner ko tata. Ayan, may isa nga napintas nga babae. Wow. Ayan. Yes, talaga. Ngayon nasawaan eh. Titil na po. Ayan. Hello, ken ni Barbara. Ayan, dito ni Barbara, ti partner ko tata. Greet ka kadagiti viewers tayo Yes, tata. greet naman. Especially ti Santa, Mabilbila Sur, Santa. Ay, Hi, kada kayo amin ita. Sabi ko tagbubuya kayo ita. Ayan. Kadagiti amin nga taga Mabilbila ni Amigo Haris, ni Amigo Christian. Ayan, Yes. taga Mabilbilada dagita. Sir House family. Ayan. Hello kadagiti amin nga taga Santa, taga Mabilbila. Kani-greet ko ni Gibarkadak dita ni Jerome Bueno. Hello bro. Ayan, kumusta ka dita? Ayan, dita Santa. Ken, of course, da kami manin dito nga manglilingay kanyayon. May sama nin nga aldaw nga paglinglingayan tayo kadagiti kanta. Of course, Sweet Barbs. Yes. Ayan, Ken, of course, dapay dagiti pa-games tayo, dagiti usual nga raramidan tayo, guys. Ti pa-games tayo tatake, what's in a box? Ken, of course, dapay iti pa-game tayo nga pugtuan nyo no anya dayjay nga word nga ited me. So, what's the word? What is the word? What is the word? Yan. Yun ang ipa-games tayo tatake. And of course, mangted tayo iti 100 peso load. Dagiti mga bakita. Ayan, ken tatapoy laeng guys, i-share you dato'y live stream tayo tapno at dati chance sa yung mga bak iti pa-games tayo. Ayan, di ba, Barbs? Yes. Yes. Kaya Kapila ko mata mga bakme. Nagkita friends ko, magbubuya ita. yes. Kadagiti friends mo, kadagiti kabalay mo, mabalinda nga Yes, kwa, mabalinda nga sumali. Ayan, nila kayo mo. Naka-online. Ayan. I-greet mo, nila kayo mo. Nya tinaga nila kayo Yes, mo. greet ko man nila kay ko. Actually, dahil trabaho iso na eh. So, mamaya, mabayain nanto. Ayan, nya tinaga nila kayo mo. Ni Barbs. Jim Ayan. Verbo. Hello, Sir Jim. Kumusta ka dita? And of course, dagiti anak yo. Ayan. Hello, Si kadagiti. GB, anak. Ayan. O ba, student ML na, well, nakong. ML. Yan, pati da kami, addict kami te ML. Halos araw-araw. Kasi talaga. Oras. Yes. Ken of course, madamdama partner adati kadwata. Ayan, of course, kadwata madamdama ti mesa nga kagagwapuan. Ken kalalaingan nga kumanta dito'y Ilocanja. Oh, yeah? Yes, ni Clifford, mamit mo to madamdaman ni Clifford. Okay. May to a guest dito'y kanyata. Ken, once again, kadagiti amin nga mayat nga mga bak iti load guys, i-share you dito'y live stream tayo dito'y sa channel. And of course, here at dito sa Samiweng ti Distrito. Once again, I'm Jeff and dati yung partner ko kantaan da kay Timesa nga kanta. Ayan, kaya nagpa-game tanto madamdaman partner. Yeah. Well. Yan. Sagutan na kayo, Apo. Di may isang Ilocano song. Sabi ko mata, mangliliwa ita daw yung dahil yung kanta. Ruknoy ka na kayo. Kasadyak maaglo, pag nagkapugaw ko, kakaisun na nga ayan ko. Diyak maninam nama, ama sulisog ka, bayat kaawan ko. Narukop man gayam, dayta na mo, kararwaken puso. Di mo pinanunod
tuy sakripisyo rigat ko kento lupa karagsakang ti panagsagaba hawan mabalin ka nunam na mahem hadi na kuan ka sa pulan siya kuntay lipata nunaragsak ka di ta karuba malubusan ka garo karuba ta yan dudong tengto halungag babawi ka pamakawang kutsyak may panamnama nunam na mahem hadi na kuan ka sa pulan siya kuntay lipata lagi-lagi pem hawan tinakurangan ken nagpasulan tatuyayan haim parignan ketawan humarta yatin subat mo dasam ken lindo pusok ti sinugata hapkes ke panas tinaklinak ken kamanangan lila once again, hi sa mga nanonood sa Mabini La Sur, Santa. Hope you like it. Shout out kay ni amigo Macmac, Mac Tour. Hello amigo, kumusta kay kita? Kini amiga Jing. Lunaragsak ka, di ta sidong ng palubusan ka nga ro. Hemno dong tengto, haldoang babawi ka, pamakawang kutyak may panamnama. Nunam na mahem atin akuan ka sa pulan siya kuntay lipata lagi pem hawan tinakurangan ken nagpasulan tatuyayan haim parignan ketawan humarta hendin subat mo dasam ken lindo pusok ti sinugata apkes ke panas tinaklinak ken kaamanangan lila apkes ke panas tinaklinak ken kaamanangan lila. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, deta iti partner ko tatta ni Kabsat Barbs. Ayan, hello kadagiti amin once again nagbuybuya. Ken palagip ko guys, adati Gcash me dagiti mayat nga ag-donate kanyami iti Gcash mabalin yung mabalinda kaming isenan. Okay, o any amount. Ayan, Kenny Barbs. Ayan, kanyami dito yung agkang kanta. No makita nyo dito yan ti monitor tayo dadtoy, di ba?
Datoy. Ayan. Datoy yan datoy ti number me. Ayan, datoy ti number me. Kaya datoy pa ti number ni Barbs sa datoy. Ayan, Yes. di number na. Kaya mabalinda kami nga senan iti GCash. Kaya in advance kadag iti mang send kanya mi iti GCash. Thank you so much guys. Ayan. Sana namin. Ren, shout out ta partner, shout out ta Yes. dagiti agbuybuya ni Mac Tour tatay. Hello amigo Mac. Ayan, amigo Mac, punta ka dito, punta ako diyan kunana. Ken nakita pa ni Amiga Mads. Amo ni Amiga Mads from Santo Domingo. Ayan, actually, vocalistang hindi ko pa siya rider. nami-meet Ayan. personally. May summit so nga bokalista. Ayan. Yes. Shout out amigo, bokalistang rider. Hehe. Thanks amigo. Ni Amiga Mads kita. Santo Domingo. Can pa shout out? Yes. Shout out iti Lopez family, Serrano family. Hello kay Ma'am Marjorie Lopez Serrano. Ayan, shout out kayo dita. Ayan. I-shout out mo pa'y partner dagiti daddu mga agbuybuya kanyata dita. Ayan, makitam dita yung monitor ta. Ayan, Okay. ditoy. Yan kadagiti amin nga birthday tata. Of course, happy birthday kanya yun. Anya dagita pa birthday yun dita. Ayan. I-send nyo kanyami ditoy. Send nyo kanyami ditoy Kabsat Channel Studio. Yan ditoy laing pagpandayan no. At daman dagiti may ted yung pa-birthday dita. Ayan. Kaya nagimas partner ni pa-birthday tatay nga kuha nga spaghetti ken chicken tayo. Of course, DJ sponsor tayo ni Potpot. Ayan. Yung may-ari. Yung pinakagwapo. Oo. Ayan. Pinakagwapong ayan. Hindi, joke. Ayan. Yan, pinakagwapong nakasama natin. Yes. Si Ayan, Sir. si Clifford. And of course, hello din kay Anastasia. Ay, Anastasia, kumusta? Hello, ma'am. Ayan. Ayan, once again, kadagiti amin nga kayat na iti mga bak i-share yun, guys. Deto'y live stream tayo. Nga pa dagiti pa-shoutout dita partner kita, M. Shout out, Kuya Jeff. Hello, Kuya guys. Kuya Nga pa iti Jeff. ko nana. Happy watching. Sheila Bahet Pernacha from Mabilbila Sur, Santa. Ayan, hello Sheila. Kumusta ka dito? Yes. Ayan, kami pel tabangin. Kuya, follow up ko kumajay 100 load idi April 10. Thank you, God bless. Ayan, i-check i-check the production staff tayo kit nakapaload na kami. Nan nga i-check me no ampay nga kwa. Adamit ti confirmation na DJ direct, diba? So, i-check me. Sige, pel. Okay? Yes. I-remind me lang aglo-load nga aglo-load kami nga sigod ngamin. So, yan siguro na dumada problema ngem i-follow up yun at kanyami dito Kabsat channel. Don't worry Kabsat. Dumanon deta load you dita. Yes, don't worry po. Yan dapat dito shout out kano partner. Yes. Shout out from Barangay Namruangan, Kabugao. Hello, Yes, kadagiti hello. amin nga taga Kabugao. Ayan, MECQ pa ilang ti Kabugao tata. Ayan, ay hindi na. Ayan. Okay, kadagiti amin nga taga Kabugao. Shout out kanya dita. Ingat-ingat lang po. Ayan, maintain social distancing, wear your mask always. Ayan, nohang kay nasisita deta pinagruaryo ang kay nga rumuarin. Oh, Di ba, partner? yes, Ayan, si ka partner, kinanayon ka Yes. ba nga rumrumor di balayo? nula nga pa nakagharana. Ayan, Or at no. the live pod ko. No pa Yes, nag-gig. Ayan. Thank you. Yes. Ayan, adamit dagiti mga yat nga mang-hire kanya yun. Adati contact number ni Barbara dito ibaba. Ayan, Yes. mabalin nyo nga kontakin. Dagiti birthday, harana, a wedding, amin nga occasion. Any variety show. Yes, any special occasion. Yes. Mabalin nyo so nga kontakin. Ayan, adati number ko dito ay adamit ti number na DJ Banger ni Yes, Barbara. pakontak na lang po. Ayan. Sana Okay, po. so kanta tapay ti mesa nga kanta partner Yes. ta
agpa-game tanto. When langarot partner anya ti sumaruno kantain ta Ilocano man na po Ayan. kay inka mairoknoy kada kayo. Yes. Ilocano. Ayan kasi Mamis Miti ko eh. Ilocano songs. Ti Ilocano Sisi song. kang kantain yung kinanayon ket ngita pang acoustic. When Tatami meron- na po Ilocano tayo para may iba naman. Yan. Hatakan kaniyak kidi Di na pulos mapamati Sisiyaglati agi ko Dito puso kinaya Awan di ka pamatalge Sisiyaglati na pati Karimisot mang palogne Dito'y rin nga kinake Daytoy ti mulam ledang takaungga Ano siya ti mangyawa kakaisunang ayan Diyak mabali na babawin Kasikat ti patpatken Ngami nagmaymay saka To'y puso Adakaling kaniyak kidi Di na pulos mapamati Sisiyaglati agi ko Dito puso kinaya Hawan di ka pamatalge Sisiyaglati na pati Karimisot mang palogne Dito'y rin nga kinage Daytoy ti mulam ledang takaungga Ano siya ti mangyawat kakaisuna ngayon Diyak mabali na babawen Kasikat ipatpatken Ngami nagmaymay saka To'y puso Daytoy ti mulam ledang kakaungga Ano siya ti mangyawat kakaisunang ayan Diyak mabali na babawin Kasikat ipatpatken Ngami nagmaymay saka To'y puso Ngami nagmaymay saka To'y puso Thank you so much once again, Kabsat Barbs. Ayan, shout out ko partner dagiti kakaduak gayam iti HACPT Honda ADB Club Philippines nga dada di Santo Domingo. Ken of course, happy 22nd anniversary ken di kadwami ni Sir Regino Tinasa ken ni Ma'am Elflida. Hello kanyayo Ma'am Sir dita Santo Domingo da Jay da dagijay kakadwami nga rider partner Okay. Ayan. You know, Ken of course, hana nakapanta. Syempre, Okay. dami ti programa tatata. Ay, yes. Ken of course, shout out iti Amigos Riders Club. Ayan, hello mga amigo ni Amigo Makmak nga dato'y tata.
Yan of course ni Presidente tayo ni Pres John Delbert. Sino pa ni Dagiti officers ni Amigo Kim, ni Amigo Kennedy. Ayan, adupay. Sino pa ni Amigo Christian. Kaya namin nga members ti Amigos Riders Club dita. Ayan. Hello kanyayo. Ken of course iti B-Pro family. Ayan. Hello B-Pro Riders. Kanyayo nga kakabsat mi dita nga agbuybuya tatang taga B-Pro. Hello guys. Ken of course special mention kay ni Doc Balds. Hello Doc Balds. Kumusta po dita? Ayan. Taga DJ ni Doc Balds nga taga Santa Maria. Ayan. Nagkuntuman pa simpa DJ motor ko, Doc. Ako na naman yung motor mo. Kuha kami nun 20... Manon, medyo nakwati na taraynan. Medyo... Nabayagin. So, naging piyesa na nga duma siguro kahit medyo agrakaya metin. Siguro pang kung pa check up na sit kanya. May salaing solusyon na tades. Yeah. Sukata mo. Ayan, ayan. Awang pa ilaan pagsukat ko doon dyan nga ako. Kina 90 gig mo, di ka makornog ti pagsukat mo nga rod. Uy, haan niya. Basta? Awan niya rin unay tigig. Awan unay tigig tatan partner ta dito yung nga ron. Ay, Talati well, sa bagay mo, MECQ. hindi. Yes. Sa kanya, mi idi. Yes. Kasi sa kanya yung idiket. At ano talaga Ilocos Norte, idi. makadalong kami pa Ilocos Norte. When? La Union, yan. Lagi-lagi yan, araw-araw. Kasi talaga partner, idi adu talaga idi. Siguro dala dito yung pandemic, Well, di ba? pandemic talaga. Adu niya bektaran talaga. So nga, ayan. So pag-game time partner, ayan. Hawak ko na ang mahiwagang box. Tanananananan. Ayan. So pugtuan nyo apo noon niya dito yung adad to yenti. Yenti box. Yan. Anong word? Anya nga word dito eh? Ang nasa loob Okay. ng box. Anya nga word dito yung adad to yenti. Unegti box. Ayan. So, Ay, ala. ayan, guess. Excited. Guess the word. Ayan mga bakso na iti. 100 peso load. Sana Ayan, sana may pambili ng skin. Ayan. Okay, so partner, agitad tangarod tiklo. Yes. Ayan. Si Kamang Ted. Ayan, kita emet lang partner noon niya dito ya. Okay. Ayan. Okay. Dadake kwa. Asla madengdingig ko tibigbiga. When? Na? Bigbiga. When? Sikat dito yung no bigbigat. When? When? At dapat may sabes. Nyapay. Ano? No, wag mo nagsabihin. Alam ko yung isa dyan. Ayan lang. Yung yung naamoy siya, parang galon. Pwede rin, di ba? Pwede rin. Naamoy ba? Of course, ayan. No mangyeg dagiti ububing. Ayan. Agririyaw da deto eh. Ayan. Paglalo ti bigbiga, agririyaw da. Okay? Ayan. Kunana dito yung radyo, sampagitahaan, coffee, arak, laway. Ayan, Ayan, sige, pagtuan nyo. So, ayan, hello, amigo Herms. Kumusta ka dita? Ayan, shout out kayo ka dita ni amigo Herms nga mangiteted kanya tayo iti stars. Ken no Gcash meten amigo no dapay Gcash dita. Dapat nang ibaga hotdog daw. Hotdog, Taho. tilaok, ti manok. Cigarette? Haan. Tilaok? Haan. Haamer. Haan. Ay, may nakano sa akin, utot daw. Haan. Sikat dito iti bigbigat. Ayan. Sikat ito sa umaga. Ayan. Yes, kasi talagang kailangan Ay niya la, sa umaga. adan na nga bakin, partner. Ayan, first clue pa lang dediket, adan na nga bakin. Yes. Abay nga ta, Iglaingin. yun nakalalaingin. Kuna ni Kat, Nix, Nicole, Pot, kuna na. Ayan, dati, congratulations kang ka Kat, Nix, Nicole. Ayan.
Ayan, ken of course, dati put ket, ayan, nagan met laeng, nagan iti delivery nga makan, dijikin nan tayo tatay partner. Yes, When- so nga rod. Of course, naimas dejay ramanam to, di spaghetti ken chicken. Ayan, iti put owned and managed by Clifford Molina. Yan, Santo Domingo. Okay. Ayan, nga taga Santo Domingo. Madam Damakit, Madam Agyesu na ditoy, makita yung Tomit DG number na. So, mabaling kay Tomit nga order kanya. Na naimas guys, 100%. Namin anomi nga ako deta, namin anomi nga kin nandito yung studio. Ayan, yes. Yes, put. Ayan, delivery iti, of course, ado nga product na, di ba? Sandwich, spaghetti, chicken. Ayan, dagiti merienda. Ayan, of course, bagi data ni Clifford Molina. Ayan, congratulations manen kit ni Kat Nix at ayon, di ba? Yes. Yun nalo kanina. Yun na legend, partner. Nasa na tayo. Kat Nix Nicole. Ayan, isursura yon guys. Kat Nix Nicole. And congratulations, nanalo ka ng 100 peso load. Wow, Ayan. sana all. First clue pa lang DJ partner kay ko napugtuan na naglaing. Nalaing. Okay, ayan. So kantaan tamanin si idan partner ti Yes. mesang kanta. Manen, isagutan na kayo manen apo. Amin nagbuy-buya. Especially dagiti friends ko. Happy watching. O itunod, itawag yung tulatan na daharana ka sumarunawen. Ayan. Ayan, para ka nagiti amin nga single. Ken adda iti ararmen na. Hello love, kaili yung nagkadi metlaeng. Hello love, para kay ni Clifford kay ni Anastasia. Malaglagip na kadi tiyag na nayo. Usyag iti kunam kanayon ka nga datoy kaunggak tamumet nga agmay saka dito'y puso na italimeng ka na sikati liwag na sikati ragsak sikat rason kung agbiag sikat tuntunen tuy puso amuem nga ron asikalat patpatgek hinggana tungpal tanim. Hello kini Manang Maria Tia Maji. Hello Manang Tita Japan. Naragsak to'y lubong ko dumakita ka dumakita tanaisem marupa laglagipem asikati kapapatgan tiyag nandayon adda katoy kaunggan. Love, sikati liwag. Love, sikati ragsak. Sikat rason kung agbiag.
sikat tuntunin to'y pusong amwep nga rod asikalat patpatgek hinggana tumpal tandem. Hello pare Joel. Magkasakit me ko na ni Maria. Naragsak to'y lubong ko numakita ka numakita tanaisip marupang laglagipin asikati kapapagyan tiyag na nayon hada kato'y kaunggan laglagipin asikati kapapagyan tiyag na nayon hada kato'y kaunggan. Thank you so Palagip much. na palabas ko na ni Long Reach. Ayan. Agad daw may tira. At nakata malaglagip na partner namin. Itibiyag. Ayan. Shout out kini Manang, kini Manang Maria Dita. Ayan, kasitsin ko dati partner. Dita Japan. Hello kanyayo. Hello, watching. Shout out kadagijay kakabsat ko pa nga adadta ni Manang Jing kini Manang Estrella. Hello kanyayo dita Tokyo, Japan. Hello. Ayan. Manang Maria, baka naman Gcash pwede. Yan Gcash namin ni Barbara. Yes. Ni Sana Barbs. man po, ma'am. Yes, kinag-shout out tapay partner. Dagiti yan. Shout out nun. Sino pa dagiti Yes. doon? Nagmayat agdingay kasta ti parbangon, Kuya Jeff. Kuna na ni Eti daw. Ayan, makakatawa. Costales. Ayan. Makakatawa na partner ni Jim Baga ni Badet Tatay Bigbigat Kit. Bigbigat Kit pagkagulwan niya. Bigbigat Kit agriaw ka iti put-put. Ayan, di klutay ngamin tatay kit. Siyempre no bigbigat. Dati partner, di ba ti bigbigat kit ada dagi aglalako iti kwa. Aglalako ti tinapay. Nga ipaspasyar da. Put-put. Kunadawin na saan di kwa di Jay mismo nga pispisilen daw po. When? Hindi ko na. Ayan, when no DJ kwa, when no na dumakit, bigbigat pa idi ket gumatgatang ni tatang ko iti kwa. Iti puto. We. Ano na gidi ko paspasyar so nga, put-put kunada. Ngem gamulaing tanalaing siguro ni Katnix na tayo nga ng pugto. Ayan, sulat Hindi ka madaka-anak nga naganakit pot-pot. Ah, wen. Ayan. Kadagiti amin pa nga, ayan, kadagiti kayat na nga, ag-personal nga shout out, mabalin kaya ginno na nga tumawag. Ada iti number tayo dito nga yan to yung pin comment. Ayan. Dito yan ti live tayo ada iti ayan, di nga to ti comment section. Ayan, may nilagay na ba? Ayan. Ada ti pagtawagan tayo guys. No makita yu dito yan ti comment section tayo. Ag-appear to damdama data number nga data. Data number nga data kit 0917-1436-710. Ulitek 0917-1436-710. Dagiti kayat na nga personal nga shoutout nga tumawag kanyami. Mabalin kay nga tumawag dito ita interviewen da kayo. Okay? Ayan ken shoutout pay partner. Kadagiti amin nga agbuybuya dita. Sino pay? Yes, kunanakit. Makapaturog, tikasta nga kantayo, Kuya Jeff. Kunana ni Angelica Villedo, Tabula. Ayan. Kaslada ka ilalay ba, Angelica? Ayan. Yun pala, Kuya Jeff, tinapay or puto. Ayan. May kustume. Ayan. When daduma ngamin ket, syempre, no, when puto kutsinta, di ba? Ayan. Oo. No, dumakamin ket, no, adadagjiklong ay bagami ket, ayan, talagang dapat logical. Han nga literal no daduma. Sugarod niya. Ayan, Makapakonfuse me no daduma. Han nga literal. So ni Peros Christian, pasigaw, amigo. Wala na maiking ka, so nga dapat, Sir Jeff. ay, hello Christian Peros ni amigo Selena ti MLB. Hello amigo Christian Peros tita Mabilbila. Ayan. Okay.
Ayan. Kuna ni Kuya Landantes. Hello, Kuya. Ayan, kumusta? Pa-shoutout sa mga tagalingsat bantay. Hello, Jepong. Kunana. Hello, shoutout kadagit tagalingsat. Yes. Ayan, for your personal shoutout, ayan, mabalin kayo nga tumawag dito. 0917-1436710. At ito yan kakabsat, aga pure lata de Jayan, kakabsat channel ko na. Ayan, mabalin kayo nga tumawag kanyami, tag shoutout kayo. Okay? Ayan. Can of course, partner, wag na nating patagalin na dati mesang gets tay tatta. Yes. Ayan. Can of course, dati ket mesang, ayan, kas ko nagtatay na gwapo. Malaing. Very obvious naman, sir. Ayan. Very Ken madiskarte sa handsome. buhay. Ayan. So nga na-in love siguro ni Anastasia. Ma'am Anastasia. Ayan. Wow. Ayan, Yes, tawagin na natin si Clifford Molina. Ayan. Palakpakan naman po natin. Ayan, ni Clifford. Amigo Clifford. Thank you, amiga. Ayan. Thank you, Kabsat Barbs. Ayan. Agsublikan to damdama. Sinublat tate Ayan. Dati ni Kabsat Clifford. Hello, Kabsat Clifford. Kumusta Hello, ti Kuya negosyo? Jeponi. Hasta latama, Mang Jep. Ayan. Ayos lang. Kasi Ayan. na po Diyos. Ayan. Ito yung latamat tikita. When? Kasi na po Diyos. So nga, Sana all hello niya. kanya amin ngagboy-boy po iti sa channel. Ayan. Sa Miweng to Distrito. Ayan, hello kanya yung amin dito. Sana all, di ba, umaangat ang negosyo. Maya tingin negosyo tata, di ba, partner? Ayan. Ituloy mo lang deta. Mana, Ayan. Kuya Jep. Tanong So nga, buma ng anos lang ako nada. Ayan. Tanong buma ng kantong kaya pautangan na kami. Buwa na, bueno. Sikat tiba ng Roden, Mang Jep. Baka Ay. kaya magpautang. Nya ti ba na ang nalang ti kwa ti pinagaya. Dejay, Bakit keket. ko? Ayan, shoutout kay bakit ko ni Jamie. Hello dita balay nga. Buy-buya. Mabali nag-shoutout Kuya Jep. Madi. Ay, madi. Sige, shoutout ka. Shoutout Kasi kay kami. ni Tita Malu Rubinyol, kay ni Uncle nga Roel Rubinyol, DJ Spain. Tawag na gamin, nagbubudat ka. So, ingat kayo dito, Auntie Uncle. Hello, tita. Pa-Gcash Pa-Gcash. naman. Pa-Gcash naman dyan. Pa-Gcash. Opo, pang ano lang. Pang merienda. Pang gasolina lang. Ayan, shoutout ka no kay ni Lavin Gio. Hello. Ma'am Lavin Gio. Can shoutout pa yun kay ni Catalina Lopez. Yes. Kerubin. Dagiti kadwak nga frontliners, dito'y nagilyan, Kuya Jep. Kunana. Uy, wow. Ayan. Talagang asi ka talaga ti idol, Kuya Jep. Ayan. Ni Ma'am Catalina Lopez. Dita nagilyan ket kinanayon na ako dita. Kinanayon na lumablabas no. Pagpavigan na. Ayan, gayam nga na. Ayun, nagilyan pa lang. Nagilyan siguro yung GNT Camposan to. Ayan. Hello kanyayo amin dita. Dagiti frontliners dita nagilyan. Kawayan. Ingat kayo kung partner mo ading work muna ako. Regards sa family. God bless you all. Thank you Manang Maria. Ayan dita Japan nga. Ay, sana all Ayan. Japan. Hello Manang. Ayan, pa-Gcash. Baka naman lapad-lapad dyan. Ano ba kwartada di, Kuya Jep? Ti kwartada DJ kay Ian. Yan. Yes. Nakto sa sukat na din, di ba? DJ Piso is nasa 40 ata. Oh, sa 40, di Oo, ba? nasa 40. Nagtrabaho dyan, Mang Jep. 40. No, mabalin la ko ma. Ayan. Agkwata. Agbangkata. Agbalsata ka mapandigo. Ayan. So, kantaan na tayo nga ron ni Ayun, ni Potpot. Potpots. Potpots, ako shoutout sa mga kapotpots ko dyan. Ayan. Mag-order kayo guys. Mag-order kayo, 65 pesos chicken sandwich and 85 pesos Yes. chicken spaghetti. Ayan. Oh, meron akong available ngayon. Baka gustong mag-order. May discount. Pag bumili ka ng 10 pieces, may isang free. O, di ba? O, free sandwich na yun. Saka pa. And this one's dedicated to all of you. Sa lahat po ng manonood dyan, mga kaibigan ko, tropa dyan.
lahat po ng mga kapotpots, thank you so much guys. Yan, order na kayo ng potpots, guys. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo. At sinabi mo ang pag-ibig mo di mababago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Galing mo daw kumanta, sabi nila Vingio. Na all magaling. Thank you po. At kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na at kung hindi ka makita, nakikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. And shout out kay ni Kat Nix Nicole. Yan, dyan nga ba? Haris Rolikyo, kanta ka mong met ko na na. Amigo Haris ka no? Sabi niya na fresh ko eh. Hindi naman. Badet Costales, hello mga badet. Hello, Lijay. Hi, Ma'am Jen Belia. Umasa kang maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot man ako'y nasa langit na. At kung hindi ka kita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y
so much. Thank you so much. Ito talaga ni Lodi Clifford. Hindi naman. Kaya dyan mo ikaw yun eh. Kung ano na all magaling kumanta. Ayan, magaling ka daw kumanta, partner. So yung sabi ko, Jeff. Ni Lavin Gio. Ay, nabasa tayo. Okay. Thank you, Ma'am Lavin, Gio. Shout out naman kay Michael Pendon dito sa mga taga West Crame, San Juan City, Ilocos Sur. Hi, oy! Hi! Ayan, hello. Kadagiti amin nga taga San Juan. Ayan, ingat kayo dito. ni- Stay safe, mga kaibigan. Yes, ni Sir Ma'am Jessie Ann. Sir ba or Jessie Ann? Ma'am or Sir? Ayan, di ko ano. Siguro ma'am to. Jessie Ann Tabarejo Sir na. Shout out king kadita. Ayan, itira man jidoldolim mo dita amigo Haris kunana ni Katniss. Itiram kami na paring Aris. Ayan, kay ni Cons Allen. Hello Cons. Kumusta ka dita Cons? Hello, Cons. I miss you Cons. Sir Allen. Alan Christian Ubaldo. Shout out sa lahat ng Kabsat channel, most especially amigo Bob, Lee J, Jake. He. Ayan, Cons Allen, kumusta ka dita? Kumusta ka dita? Ayan, tawag ka daw. Ayan, Oo, Sir Allen, tawag ka. tawag ka Oo. dito. Mag-ano ka na, magpa-order ka na dyan ng mga 20 pieces, di-deliver ko para sa'yo. Oh, hihintayin kita, Clifford Molina. Nagpa-order siguro sa'yo to, no? Sino? Si Cons Allen. Oo, sabi ko nga sa kanya, mag-order siya ng 20 pieces para hindi sayang yung gasolina, di ba? Dahil. Pero, syempre, Kuya Jeff, pag, 20 pieces, Oo. may libre yun. Doblayin mo na, Cons. Ayan, Kaya nga. pakain mo sa mga frontliners dyan. Oo. Sa mga staff ng distrito dyan sa Oh, natin. tapos, magpapalibre pa siya dito, di ba? Oo, Always. ayan. Si Cons. Oo. Ayan yung very generous na natin, na konsehal dyan sa Kabugao, si Nice. Cons. Ayan, kaya nagpa-game town partner. Ano to? Oo nga, pero ano to? Ito talaga? Ano to? Literal na okay. Ha? So what's in a box? Yung sino si Sir Sario Tiga Barrio, shout out si Runo family of Bonifacio Kabugao. Ni Sir Sario Tiga, hello. Hello, sir. Hello, shout out Good kanya afternoon, dita. Yes. Okay, so partner, dato'y man medyo mahiwagang box Kologem, tayo. Mang Jeponi. Kologem. Ayan, mga bakmanen, iti 100 pesos. 100 peso low. Sana all. Ayan. So, Mang Ted Tangaroden partner, ang tanga baybayagenen. Iti Mang Ted Tatiklu. Sabi ni Sir Jesse dito po sa Manila yan, Sir West Crame, San Juan City po. Idol kita, sir. Ayan, thank you so much. Idol ka rin namin, sir. Ayan, taga West Crame, police si Sir siguro to, si Sir Jesse. Hello, sir. Sir na. Afternoon po sa'yo. Hello, sir, sa mga frontliners natin na police dyan, nakasama mo. Hello. Hello po sa inyong lahat dyan, sir. Ayan. Okay, so partner. Ayan, pagtuandan nun niya detoy. So, i-remind me manin po, dagiti awan ti sharer badge na. Dapat na sharer badge at ng mga bakay iti. Wen. Mga bakay detoy nga pag-game tayo. Sayang yung 100 pesos, Mang Jeff, di ba? Wen, kasano ti agkaroon iti sharer badge. Ayan. I-share the Share laing. the G ko niya. I-share the laing dito yung live stream. Yung comment section tayo dati di abay na share ko na. I-share yung laing dito wall yo can i-share yung dagi jay group chat. When i-share yun, dagita blessings you pa. Siyempre. Ayan. With Gcash. Di ba? Mang Jeff po na yun, di ba? So talagang yaman-yaman mo na. Mayaman sa utang, Mang Jeff. Pwede ba? Ako pagmamahal lang Ako naman na-stress na sa pautang. Na-stress ako. Sana all may pautang. So, utang na naman. Naalala ko na naman yun.
And anyway, sa lahat po ng mga nagiti nakautang na. Ako din, sa lahat po ng mga inutangan ko. Oo. Pasensya na. Pasensya kayo, kaya tanak nga ako. Kaya anak ko yung nakasingir na gito nakautang may kanya. Oo. Pasa-pasa lang. Sorry. Pasa-pasa lang muna ngayon. Okay, hello. Hello, Motor Trade. Hello, Adesa. Hello, Guanzon Red Motors. Hello kay Sir Vico. Bantay. Hello, Honda. Hello Yamaha. Ay. Yung washing machine nga nagkapugay Robinson's Appliances. Hello. Ayan, Naganda yun, Mang Jeff. pero nyo pala guy-guyo din. Nagkidyo utang niya. Apo. Mga shoutout. Ken TPLDT. Ayan, medyo na-delay kami, tatay. Ayan, medyo na-delay. Kasi medyo nagka-problema sa internet. Ayan kay Miss Sheena May Gorospe Waldo. Shoutout daw. Ayan, Hi, Ma'am Sheena. Yan, what's in a backstand partner? Mang Ted Taiti, 100 peso load. Wow. Ayan, pugtuan yun, Apo. Ayan, pugtuan yun, Apo, no niya deto. Shout out kano DJ Mecanico iti Yamaha 3S dito bantay. And shout out ko niya. Okay, shout out pa kini Harley Peros. Ayan, ado nagadutig shout out. Okay? So pugtuan yun Apo nun niya deto 20 bucks. Umuna nga clue, nya nga tati umuna nga clue partner. Deta ke Mang Jeff ke para kanya ke kwa dagiti nawadwad lang iti bulsana ti pagkaroon ti kasta siguro. Dati Anya? pagbayad utang Well, namin dito. pagbayad utang deta eh. So nga medyo di lang nawadwad ti. Oo. So first clue tayo, dagiti lang addaan dito, dagiti nawadwad iti nya. Nawadwad ti. Adda iti nawadwad iti bulsana. Well, Kapag bayad ti utang. pagbayad. Yan, dapat ki-specific. Oo. Specific dito guys ha. Ayan, nawadwad iti bulsana ti addaan laing ti kastoy. Oo. Cash card haan. Gold necklace haan. Cellphone haan, bracelet. BDO card haan. Cheque haan. Cebuana card haan. ATM card haan. Debit card. Pwede. Ayan. Dapat specific. Dapat specific, guys. Sinabi naman namin specific. Ayan, specific, guys. Ayan. Very good. Debit card. Debit card. Button bus. Pwede. Kilala mo. Kilala mo. Bank book. Passbook. Wallet. Kamag-anak. Kapatid. Kapatid ba? Yan. BDO ATM card haan. Kwarta. Wallet haan. Passbook haan. Kwarta. Land Bank ATM card haan. Credit card. Credit card haan. Car key. Passbook. Land Bank cash card. ENB card. Ala? Credit card. PNP debit card. Makati card. 7-Eleven discount card. Credit card. Security Bank debit card. Video Kabagis debit card. card. Kabagis card. Mga kabagis! Land Bank debit card. Ayan, dapat ayan. Savings, sabi, BPI debit card, BPI ATM card, ML Kwarta ATM card, valued card holder. Ayan, Another clue. Magbibigay na kami ng another clue. Dapat adati kuha na detoy. Sige, actually ATM detoy. Pero awan pa iti naka pugtono anya nga bank detoy. Well, ginon na kayo kakapsat para iti 100 peso Ayan. load. Okay, 100 peso load. Ayan, ibagayo amin Union eh. Savings Card, GCash, JTC Value Card, Ibagayo amin nga BPI bangko. ATM card,
Jeopardy card. Ay, papapadaan Jeopardy card. Nagpautang ng Jeopardy. Jeopardy Bank. Jeopardy Bank. PNB, BPI. BDO Haan, Bank. haan. Bank account. Haan. Bank of Makati. Savings. Wala. BPI. Ayan, actually Robinsons partner, Bank. kinanayo na mapan dito eh. Ah, mapanagbayad utang. Panaumutang. Ayan, dito yung bangko. Dito yung pagutangan talaga. China Bank. Maybank. PNB. Ala. Mukhang walang pumupunta sa bangkong ito, ano? Dapat kaya guys, the ATM and then nga bangko. Ayan. Located at Plaza Maestro. Inikang kayo Bigan ti City, di ba? Clun. ATM and then Oh, di ba? anya nga bangko. Sunod, okay? Happy nga awan. Basta ada di bangko na nga dejay. RBC, ICT Okay yan. Savings Bank. Ayun! Kurang dejay kurang. pa na, kurang. Dapat specific. Ayan, adan may nanalo na. Adan na nga bakin. Ala. Kinanayo na sa aming kwadeto, nga is-ispatan partner. Am mo? Kilala mo? Habe yung joke mo. Kilala mo? Ayan, congratulations. Congratulations kay Mrs. Amelia Rentigrado Ligaya. Ayan. Nanalo ng 100 pesos load. Ayan, si Amelia na naman, oh. Amelia. Bank of Commerce ADM card. Ayan. Tapo. Amelia Bess. Ayan. Kilala mo? Si Kamanin. Diyos ko. Ayan, bagking ka. Sana all. Ayan, so dami nga mintikin na nga nakatutok dito, partner. Somet lang. Ayan. Amo dadagiti. Di pa sikot-sikotan ko, Jeff niya. Boss niya. Mabasa dami ti panunod. Ayan, Amelia, ligaya since kinanayan ka mga bak dito, mabalin ka nga tumawag dito, pa-shoutout ka. Ayan, thank you so much, Amelia. Ayan. Ito yung Apo de Jai, ATM, Bank of Commerce. Ayan. So naitin nakapugto. Ayan. BOC. Yan, BOC, Bank of Commerce. Shout out dita Bank of Commerce ni hamamok dita ni Syra. Hello, Ma'am Syra dita Bank of Commerce. Shout out din sa BDO. Sana madagdagan na yung pera ko dyan. Yung time deposit ka, dakil ti ko ana. Ay, Dakil ti interest na DJ time deposit. Kaya lang DJ time deposit 1 year. 1 year? Dapat na mo nga gargarawin ti 1 year tamnog. Naku, Aganak. Makati pa naman yung kamay ko sa mga ganyan. Ayan. Okay. Kaya mabalin met nga DJ utang tapos ganak medyo utang. Yes, guys. Say. At dati na ganun din yung pawag din yung Jeff. Interest yung utang. Interest. Oh, interest yung utang. Amigo, pwedeng pa utang. Kahit lagyan mo na ng interest. Ako utangin ko lang sa'yo direct pagmamahal. Pautang ng pagkain. Here's a song by Lionel Richie. Pwede no? Lionel Richie. This song is dedicated po sa mga relatives ko dyan all over the world. Siyempre. Stuck on you. I've got this feeling in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend.
Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Yes, I'm on my way. So what to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. And oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. I pack up my troubles and I've thrown them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't push. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. I'm mighty glad you stayed. Mighty glad you stayed. Thank you so much. Thank you so much. That was nice by Lionel Richie. Ayan, napakaya na kay Pai ni Clifford Timet sa kanta. Ayan, shout out kay Badet, kay Jen, Bella, and shout out kay Ma'am Angelica Beliado Tabula. Si Sir Eric, hello Sir Eric. Eric Cantilla? Ay, Urbano Reintegrado. Pameriendakan Pid. Kuna ni Pid mo kano. sino nga Pid? Ni Eric. Eric. Pid ko na namin. Sino? Si Cons Allen. Ayan. Hello Cons Allen. Hello, Jeff and Mr. Clifford. Hello, Ang poging ano dyan. Pot vendor. Thank you. Paano ka na dyan? Magpa-order ka na ng 20 pieces. Bibigyan kita ng 2 pieces na libre. Wow, sana all. Hindi nga, deliver ko. Panood ka ng Kapsat Channel. Hello po. Hello. Kanya day Cons? Nawawala yung signal ko ngayon. Oy, wen. Awanti. Ag choppy. Ayan mo ka di Cons. Actually, naglapo kami ti puro mag-single para ti feeding program ni ni Kapsat TV. Mahirap yung signal natin. Awen. Ayan, medyo madi-madi signal mo, Cons. Ayan, medyo madi-madi signal mo, Cons. Tumawag to damdaman ni Cons. Oo. Ayan. Mamaya, tatawag siya ulit. Yes, adadjay da ngamin puro mag-single tata. Anong Lijay, anong event doon sa may feeding program po si Congressman D.V. Sabeliano sa puro mag-single doon sana tayo ngayon. po, Jepony. Ayan. Oo, feeding program.
Ayan, so, ayan yung mga staff natin dyan sa Puro. Ingat po kayo dyan, ma'am, sir. Yung mga staff ni Kong DB dyan. May feeding program po kasi ngayon doon sa... Dapat nagpunta tayo kay Jeff. Ayan, dapat napan tayo. Ang dami programa ta. Siyempre kay Jeff, feeding tayo eh. Madamdama. Libreng pagkain doon. Oo. Puutang po. Pwede. Ay, meron ba? Meron ba pautang program? Ay, nako. Pabilisan na lang. Ayan. Sabi ni Kabsat Sherwin. Ayan. Hello, happy watching kani Sir Roland Bernaldez. Ita kadua dita Hotel Luna. Shout out kani Celine. Pa-shout out kapotpot. Ma'am Celine. Kapot-pots. Order na ma'am. I-deliver ko to door to door. Yes. Ayan, door to door tayo. Order kay lang kani amigo Clifford. Huwag po kayo mahiyang mag-order. Hello, Roxette. Huwag mahiyang magtanong. Hello, Roxette. Happy watching kani Ma'am Jessica Maybelio. Ni Ma'am Realin Savillano Rimarim. Ayan, shout out kanya yung amin na pong buibuya kanyami. Thank you so much for watching. Ay ni amigo Lerma Savillano. Happy watching kanyayo dito. Ayan. And of course, kadagiti amin nga taga dita Kabugaw, dita yan ti office ni Congressman, dagiti na alibtak ken napaparagsik nga staff da dita ni Ma'am Donna, da Ma'am Hindi Alda. kagagwapo, kakapintas na staff. Of course, ni Cons Allen, ni Amiga Lerma, sino pa da Sir DJ Savillano, sina Ma'am Nicole Savillano. Hello kanyayo amin dita Kabugaw. And of Name course, bagngal daw yamin dita apo. and of course ni Congressman DV Savillano nga busy tatta partner. Hello sir, ingat po kayo. Ayan, ingat po kayo sir lagi. Ayan. Kaya taday iti mesang top fan tayo nga tumaw-tawag tata. Ayan, iso ni Pel Tabangin Kolumna. Hello Pel, kumusta ka tata dita? Hello, Kuya Jeff. Okay naman, Kuya Jeff. Mainit nga lang ngayon. Ayan, talagang napudot tatapel kasi syempre Permi, summer. Mang Jeff, Permi. Oh, every Saturday datang gagbuy-buya, di ba, Pel Tabangin? Ma'am Yes, Pel? Kuya. Every Saturday talaga naabangan ko kaya maaga kong pinapatulog yung baby ko. Ayan. Thank you so much, Ket. Mesa ka nga top fan dito. Yan, mesa ka nga top fan dito sa Mewengti Distrito. Ket nya nga ro Brian tatanya ti shout out mo. Shout out ko man Kuya Dagi taga Nambaran Santo Domingo. Ken ipapang ko nga nakaabot hindi community pantry. Nice one. Nice one ang hangkano nga nakaawi. Ayan. Ket kumusta ni papang mo tatao kay Metsuna ta? Okay, Kuya. Ayan. At dapat isa bali nga i-greet mo. Pel? Sino pa Ken dagiti kakadwa tata dito yung Santa Catalina, Kuya. To'y Kabitaogan. Ayan. Thank you so much. Shout out kanyayo dita. Kabitaugan ket ingat kayo dita, Pel. Ayan, Thank you, Kuya. Yes, ada ka di request mo or anything nga baka amumi. Ayun, baka mong nga kantain, ma'am. Ayan. Ada request mo, Pel? Kuya, request ko man Joy Forevermore. Ay, forevermore. Sana all forever. Ada nila kayo mo dito nga forever mo? Dati work na tata, Kuya. Wen. Dati nga kanta para kanya yung kinilakay mo. Wow, sana all. Nadala kayo na. Mang Jeff. Kantain ni Clifford. Wow. Of course. Yeah, thank you so much, Pel. Bye-bye. Thank you, Kuya. Thank you so much. Ayan, dito ni Pel Tabangin, kulong na may nga top fan tayo. Kabisado so na Tough fan ang aro Mang Jeff no kasta. Mayat no kas Jay dolat tati sumubsubaybay ti sa Mewengti Distrito every Saturday. Only here at Kabsat Channel.
Para kay Kapel, kanila kayo. There are times when I just want to feel your embrace. In a cold of the night, I just can't believe that you are mine. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with you forever. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. To be with you forever. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure, storm keeps going on and on. My love for you will be forever Yan, makapaligip talaga ito utang. Sabi ni Amigo Lerma, yan amigo, handa ka nung milk team ko na ni Cons. Sana all. Yan, mapantayo mapantayo. Sabi ni Badet Costales, ading, i-message mo lang iti potpots, i-deliver ko. Thank you. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with forever. Thank you so much. Thank you so much. Para kay ni Pel Damangin. Thank you, Ma'am Fel, for requesting that song. Nag-request.
Ayan. Shout out Airwaves Band from Benedicto Glendale Alonso. Ayan. Hello kadagiti uncle kong Airwaves Band dita Balaling. Ayan. Ni Uncle Danny, ni Uncle Edwin, ni Uncle Relly. Hello kanyayo dita Balaling iti Airwaves Band. Ayan. Ano kay Jeff? May tanong ako. Open na ba ang mga ngayon? Like Legends Hotel, ganun, lyric for gig? Open na kaya? Sa mga town na hindi MECQ. Pero dun sa may mga MECQ pa na town, ang alam ko is closed. Dapat is take out lang. Ganun. Ayan. Pero dito sa Bantay, sa open na siya. Kasi Open na siya, pwede na hindi ulit. na siya MECQ. Pero dito sa may Kawayan, sa may Kandon, ayan, medyo alanganin. Alanganin pa. Pwedeng mag-open yung mga restaurant pero take out lang. Ayan. Meron po tayong caller ulit. Ayan. We have a caller? Ayan, mag-shoutout na naman siya. Kuya Jeff, pa-shoutout kay ni Kabagis Coronel Lopez kag birthday no bigat. Wow, happy birthday! Happy birthday po. God bless you. Happy birthday, Kabsat, and God bless you always. Alam ko online na. Ma'am Catalina lang. Hello, caller. Hello, Kuya Jeff. Ayan, hello. Ama mo, dito nga boses. Kilala mo? Kasla ko, taga Narbacan. Kilala mo? Oo. Ama mo, Si dito. Roxette Betoy, Kuya. Okay. Boses pa lang kay idol na idol ko. Ayan, nasa dito yung idol. Ayan, ni Roxette nasa nga idol kong vokalista dito ay buong Ilocanja. Hello, Roxette. Baka pwede namang sample dyan. Wala akong boses ngayon, Kuya. Abay nga nga boses mo, Roxette. Meron naririnig namin eh. Diretso yung celebration ng birthday ko eh. Happy birthday. Ay, nag-birthday ka gaya di na minsan, di ba? Happy birthday ka ni Roxette. O, kantaan taman. Happy birthday to you. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday, Roxette. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday, Roxette. Sino may tigreet mo tata, Roxette? Ayan. Shout out. Yeah. Sino shout out mo? Jawawan. Ayan, ano nga mawatan? Sino shout out mo? Ayan, sino? Ay, shout out. Ayan. Oh, ito mamang kuma di Narvacan. Ayan, sino pa I-shout out mo, ni Kwa. Ayan. Talaga, Kuya. Shout out Ni... Kada mami. Ihawan sa kawayan. Ay, yes. Ihawan sa Kawayan, Ken Cardos. Yan. Dagiti Mansanas people, i-shout out mo. Ayan. Ayan, okay. Sige, shout out ka lata. Sino pa shout out mo? Kawanin, Kuya. Awanin. Ayan. Thank you so much. Roxette, ayan, mesadeta nga kadwatay nga vokalista. Of course, thank you so much, Roxette. Thank you. Ayan, kaya na dapat sa bali nga caller. Ayan, hello. Hello, caller. Ayan, hello. Sir, pa-shoutout naman. Ayan, sige. Sino shoutout mo, ma'am? Ayan, nyanagan mo, gayam, nyanagan mo. Ay, nagang ko, sir. Caroline. Ha? Pauline. Ay, Carlene. Carlene. Ayan, hello Carlene. Nyati si Dam Tatata. Ay, nagkakawaklak na dito namin. Niya ka no. Ano daw? Pa-shoutout ko sa sige. mga Taras family, and Bringas family. That's all. Ayan, bring us family ka no, Ken. Ayan, anya, ada request mo, Ma'am Carlene? She's done ka no, sir? Ha? She's Done ka gone? no? Ayan. Wow! I'm gone! Sumarad, agpukaw kami. Lahat na to sa studio eh, grabe.
Ayan. Kaya yan ni Kuya Jeppony. Ano ka ba? Okay. Ayan, itry ta din dyan nga kantahin madamdama partner. She's gone. Ayan. Dapat ada ka no Gcash na. Oh, Gcash. Joke lang din Ma'am Carlin. Joke lang. Ayan, anyway, Ma'am Carlin, i-try tayo to detang kanta madamdaman no. Ayan, practicean tapoy ba si medyo ko. Medyo kagamin. Ada na sakit nga ako. Dito marikrik na ako. Among partner da she's gone nga kanta siguro masapul ko ti kwa. Masapul ko ti 1 year supply nga Strepsil. Wow, 1 year so. Grabe na. Tapos Hang kwarta, Mang Jeff. Strepsil lang. pag ano nung ti kwarta no saki ka. Deja lang. Deja. Diba? Osto deja. Nga to nga kanta mapugsatang ka ti ura. Makwadeta nga lang alam. Ay, Merry Christmas. At my worst daw. My all. Hello po pa shoutout kay Ma'am Hisel Ponce Alcabedos. Kuya Jeff, shoutout kay ni Kabagis Coronel Lopez. Happy birthday. Sino pa ni Sir Eric Urbano Rentegra. Ayan, deta kantahin ka nun ni Kwa. Kantahin ka nun ni... Ayan, kantahin ka nun ni Clifford. Ayan. Ayan, kantahin tigas tayo tata ni Clifford. Kantaan ni Kuya Jeppony. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Hello, Kathleen. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. Oh, I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, pag-games tayo ulit.
Ayan, pa-games na. Ayan, bago natin tawagin yung isa nating guest din. Ayan, of course. Yan, pahinga ko muna mamaya, Clifford. Oo. And then, balik tayo mamaya dito, okay? Oh, sige. Ayan. Ayan, so tawagin rin natin si Barbs. Hello, Barbs. Ayan. Ayan, thank you so much, Clifford. And babalik Thank si you, Kuya Clifford mamaya. Ayan, magbe-break lang siya din. Okay. Ayan, pwede na ba tayong pag-game? Yan. Ayan, I'm back. nagbabalik si I'm Kabsat back again. Barbs. Yes. Ayan. Hello, viewers. Ayan, pwede na tayong magpa-game? Sige. Well, kilala daw po ako ng mga nag-request na She's Gone, pero lower key lang daw po kasi actually po ang kantang ito, kinakanta ko po siya dati. Kayang-kuya ko naman dati. Pero ngayon, siya yung sumira ng vocal cords ko as in. Napunta ako sa ospital, sabi ng doktor, hindi ka na makakanta within 6 months. Ay, grabe. Because of that song, Ay, actually. grabe. Pero, sabi no sir, Oh. dahil request daw po ng kilala ko, Oo. sino kaya siya? Can you release that name, sir? Oh. Pa-Gcash na kayo, guys, kasi antibiotic yung masapul dito Well, yan. I need antibiotic, Yan. cotrimoxazole. Yan. Wow, mahal yun. Yun Ayan. lang po. Tonsil dito yan, tonsil. Since hindi ko makukuha yung Tonsillitis. iba, kung hindi ko siya ma-reach yung ibang key, requested song. Try natin na. Yes, best. Sana wag pong pumiyok. Wag pong pumiyok. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. How so untrue. I can live without her love. In my life, there's just an empty space. Hello, Slim. Happy watching. All my dreams I lost, I'm wasted away. Forgive me, 'cause lady, won't you save me? My heart belongs to you, lady. Can you forgive me for all I've done to you, lady? Oh, lady. Yan, shoutout kay ni Cat Nix ulit. Yan, ni Ma'am Catalina Huwag po sanang Lopez. pumiyok.
She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it hard to go on. I really miss that boy, my love. Come back Aba. into my arms. Tapang. I'm so low. Begging you down on my knees. Ayan. Tonsillitis is waving. Forgive me, girl. How lady, can you forgive me? Tawad na kanina. My heart belongs to you, lady. Can you forgive me? My heart belongs to you, lady. Oh, lady. Hindi na kaya. Hello po sa mga friends ko, kung sino po yung sino po yung nag-request. Kita tayo mamaya. Ayan. Pa-Gcash na dyan. Gcash na. Tawa ng tawa yung mga tao dito sa studio. Okay, let's stop the ano. Kasi may gig pa po ako bukas. Pasensya na po. Oo. Or mamayang gabi pa po sa yata. May gig pa ako eh. Pasensya Oo, na po kasi masisira na yung saan yung vocal gig? cords Saan yung ko. gig mo mamayang gabi, Sa Santa partner? Maria. Santa Maria. Yeah. Ayan. Sa nag-request, sino na nga ba yung nag-request kanina? Yes. Si Ma'am Carlene. Ayan. Caroline. Ayan, yun na po yung request niyo, Ma'am. Ma'am, pa-Gcash na dyan. Oo, ayan. Mamaya magkakaano na yan. Pasensya na po, hindi ko na po tatapusin kasi may gig pa po ko mamaya. Ayan, magkaka-sore throat na yan, ma'am. Magkaka-sore throat na po ako. Magagalitan na po ako ng Jilisa Funeral Home. Ayan. Okay. Yeah, thank you so much. Our song na ni-request nila. Ayan, magpa-game na tayo, partner. Yes. Ayan, pag-games tayo. Asan na yung box natin? Ayan, and of course, personal shout out naman dito. Ayan, meron pong merong tumawag ulit. Ayan, bago tayo magpa-game. Ayan, hello caller. Hello ma'am. Hi sir pala. Hello sir. Hi, hello madam. Ayan, nawawala-wala siya. Ayan, hello caller. Hello, sir. Hello ma'am. Good afternoon po sa inyo. Anong pangalan po natin? Sige na po. Si Ma'am Gina. Ma'am Gina. Ayan. Hello Ma'am Gina, kumusta po dyan? Nyati si Dayo ma'am dita. Sir? Nyati si Dayo. Nyati si Da. Makan. Sida. Ayan. Mawatan na Ma'am Gina. Yes, sir. Yes ma'am. Ma'am, anyati kinanyo, anyati sindam tatay. Diyan mo, hapon, nag-picture rin. Ayan, napigsa siguro dahil monitor mo dito ma'am, no, napigsa ti ko. Nyati ko ma'am, nyati sindam tatay. Yes, sir. Hello ma'am, nyati sindam tatay. Go, sir. Alat. Nya ma'am? Ay, itlog maalat. Wow. Yeah. Favorite ko deta ah. Ayan, oray nurabrabi iket, ag itlog maalat na alatay kamti kamatis na, di ba? Yes, maimas. Ayan, naimas. Okay, so, sino nga rin shout out mo, ma'am? Sir, pa-shoutout man na taga-Kabsat Channel. Especially to Sir Bob. Ayan. So, nalaeng, ma'am? Sino, sir, nakawamin. Yes.
Ken sino pa ma'am ti shoutout mo dita? Dagita family mo dita? Sige, tubing sir, di pagpandayan, tibigan. Ah, wen. Nagadayo ka gayam niya. Ma'am Gina. Wen, grabe, nagadayo ka gayam, Ma'am Gina. Ayun na sir. Gina Flandes, di ba? Ayan, oh my God. Nagadayo gayam pagtawtawagan. Thank you so much, Ma'am Gina Flandes. Ayan, baka mabalin mo nga i-share day sindayo tatay nga itlog maalat dito yung studio. Sino pa iti shoutout mo? Shout out ko ni Sir Bob sir. Ayan. Baka the request mo, Ma'am Gina. Sir? Baka the request mo nga kanta. When kumanta. Yes, kuman ni Sir Bob nagkanta. Ah, Sir Bablat Tamin. Okay, thank you so much, Ma'am Gina. Ayan, kumantan to madamdaman ni Direct Bob. Thank you so much. Ayan. Okay. What's in a box? Pugtuan nyo apo nun niya dato'y 20 box. Ket mga bakkay manen iti 100 peso load. Ayan. Kadagiti amin nga kahit ng mga bak i-share yun dito yung live stream tab ng mga ba. Ada di chance sayong ang mga bak iti 100 peso load. Ayan. So, mangitad tanga roden partner iti mesang clue. Ayan nga ba dito yung clue? Data partner ket kwa. Data kay mabalin pa yung agbalin nga human. Agbalin nga human? Na digitally, pwede rin human. Saan nga agbalin nga human dito partner? Ayan. Apis pa tayo sa mga chismosa. Ayan. Chismosa dyan. Human ka no. When kasi DJ kwa na dito ket kwa. Ket nagan ti tao talaga. When. Nagan talaga ti tao met DJ kwa. Dapat correct spelling ha. So first clue, dito ket human ka no. Human. Human ka no dito. DJ first ano tayo? Camera, charger, USB, CCTV. Haan, guys. Ayan. Medyo narigat dito ko niya. Dito kwatatata. Ipakastata. Ayan. Nyapay, monitor, camera, haan, CCTV, Kodak camera. Ayan, next clue tayo. Next clue. Deto'y ket us-usaren dagiti baluktot ti panunot na. Apay kumami partner. Yan, baluktot ti panunot na. Siyempre, dakarod kaya mo nga baluktutin, so baluktutem dejay. So baluktot ti panunot na. Diya magets partner. Ayan, no dejay ko mamesa nga banag, adda kayat mo nga baluktutin. Adda kayat mo nga tinitirin mo no baluktutin. Ayan. Lies ka. Yan. Usa rin, dagiti baluktot ti panunot na. Ayan. Nya detoy. Google ka no. Google yun ako. Headphone. Tornilyo. Ayan. Medyo malapit-lapit sa tornilyo. Screw. Kunada flies ka nun ay flies. Kunada Screw. Jessica May Standphone. Bello. Pako. Ayan. Sige pay. Nyapay. Pliers. Screwdriver. Screw. Haan. Apo. Hawampay. Hawampay ti naka... Haan nga sudeta partner. Screwdriver haan. Ayan. Okay, adda na nga bakin. Adda na nga bakin partner. Yan amom na sino dati na nga bak partner? Amom? Kilala mo? Hindi ko kilala. Ayan, adda na nga bakin.
Okay, ito nangabakin. Nangabak ni Desiree. Ay, haan. Haanpay. Hampay, suna nga nangabak. Apay, kasi awan sharer badge na. Ay, awan sharer badge na. Sorry po. Sa mga walang sharer badge, dapat ada sharer badge na. Ayan na, dati nakaala iti correct answer and dandan inaibasa, DJ. Nay, live video interrupted. Broadcast has been post. Yan, nakapost tayo. Ha? Nag-i-interrupt na. Ayan, at na nakaala iti correct nga answeren, mabalin yung akopyain guys. Yan, mabalin yung akopyain yun, Dejay. Awan nga minti sharer badge na, Dejay. Nag-comment. Ma'am, dapat ada sharer badge mo. Nag-comment ka. Dapat ket i-share mo dito yung live stream. Tap no mga bak ka. Okay? Han ka mga bak no awanti sharer badge mo no. Hamo nga na-share dito yung live stream tayo. Ayan! At na nga bakin ni Badet Costales. Kunana Allen Wrench. Ayan. Okay, Allen Wrench tinaga na dito eh. Yan, baluktot ti panunot na. Siyempre, dangarod baluktotem at dati kaya mga tiritiren when noon niya. O gaganunin mo so baluktot ti panuno na. Ayan. Congratulations kay ni Ma'am Badet Costales nga nga back Allen Wrench. Wow. Sayang ni Ma'am Desiree tatay partner. Awan may amin iti sharer badge na. Yes. Congratulations, nanalo ka ng in-share kumet kuya. Ingana tata Desiree awan pa iti sharer badge mo. Dapat tatay pa ngamin medyo delay ngamin met iti pinag-appear di sharer badge mo. So dapat a minute or tatay pa ilaing dapat nga ako. When oray nang rugi or mga 30 minutes or 15 minutes siguro at dati sharer badge mo or 10 minutes. Ayan, send ko ti screen capute ko. Ayan, awan talaga ma'am. At dito yes, better luck next time. Ayan, kwa pa dito ko tayo send ko to kayong ka dito awan sharer badge na. Pero dagi jay agbuy-buy at tay pa ilaeng at dati sharer badge na. And congratulations kay ni Ma'am Badet Costales. Congratulations, madam. Ayan, rukno yan na tayo manen ni Barbs Timet sa kanta. Buhay ay isa umagang nagkangiti at ikaw ay ang lupa sinusuyo ng bituin di mo masilip ang langit di mo masilip ito'y nandirito pa rin kung ang lahat ay may katapusan. Itong paglalakbay ay magkakarating sa paroroonan sa iyong paglisan ang tanging pabaong ko ay pag-ibig.
Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit. Di man umibig ang hangin, di man umibig, ika'y nandito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. Ang sa iyong paglisan ang tanging pabaon ko ay pag-ibig, ay pag-ibig, ay Thank you so much, Barbs. Ayan, pang isagutan may data kantang Barbs. Sagsagot ko entiya. Ayan. Sagot mo kadagiti. Isagot ko enti lolong ko. Ayan. Yeah, kasi very close siya sa akin. Wow. Wow, nag-sweet met din. Okay, so aday ti personal nga shout out ditoy. Aday ti personal nga shout out ditoy kanya tayo guys. Ayan. Mesa dito nga TikTokers iti amigos. Iti TikTokers ti Wow, amigos. TikTokers. Ni amigo. Ayan, sample. Ni Amigo Mac. Ayan, tawagin natin si Amigo Mac dito. Ayan. Ay, dito siya. Ayan, mag-shoutout daw siya. Ayan, Amigo Mac. Ayan, ang napakapoging si Amigo Mac. Di naman, walang bulahan. Kumusta, amigo? Okay lang, amigo. Kumusta naman ang negosyo? Negosyo, anong negosyo? Wala akong alam dyan. Ayan, yung mga pautang mo. Wala naman tayo sa utang. Utang marami. Utang marami. Yan, shoutout ka na, amigo, sa ano. Shoutout nga pala sa lahat ng nag-like sa page ni Adventure ni Mac Tour. Tapos sa Amigos Riders Club, lalo-lalo na sa aming tawag dito, founder na si Gilbert Babcaro, kay Jake. Tapos kay Commander-in-Chief. Siyempre. Ayan. Baka mapalo tayo dyan. Of course, si President natin. Si President Gilbert. Tapos, saka pala sa mga... Delbert, hindi Gilbert. Oo nga pala, Dilbert. Sorry. Delbert. Sorry naman. Tapos, shoutout din sa mga kaibigan ko na nag-likes dito sa Kabsat Channel. Kay Miss Joyce Tobias na nasa Manila siya ngayon. Tapos kay Juan dito sa mother ko na palagi din nanonood. Yes. Tabay. And yung mga tao, yung mga relatives mo sa Batangas. Hi sa inyong lahat. Artista na ako. Ala, eh! Yung Loming Batangas. Ready nyo na. Ala, eh! May buko pie dyan, eh! Maraming buko pie sa Batangas, no? Sa Tagaytay yun. Ay, Tagaytay. Sa Oo. Laguna ata Sa din. Laguna. Tapos Marami. sa Batangas. Tagaytay.
Sa Batangas yung mga kakanin. Oo. Maraming kakanin. Talagang nag-crave yung tiyan ni Amigo Gilbert doon. Of Hindi course. siya mapakali. Yan puro pagkain naman ang nasa isip niyan. Yung mga matatamis. Oo, talaga Oo. sabi niya babalikan daw yun after nitong pandemic natin. Yes. Punta kami doon. Yes. Ikaw, sama ka rin. Sasama ako, amigo, basta pwede na tayong lumabas. Okay. Oh. Ayan. Sige, Direk. May Ayan. lakad din. Okay, ayan. Thank you so much, amigo. Pwede so bang much, sir. sample ng TikTok dyan? Sampo. Ayan. Ah, Wala na daw oras. Ayan. So, ayan. Kanta ka ng isang song pa, partner, bago Yes. tayo magpa-game. And then, tawagin ulit natin si Clifford. Ayan. strong, sure, I'm in control. I lead you with a plan, believing life is a neat little package I hold in my hand. I got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall right into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. I'll get out of school, far out of control. I'm just another fool. You touch me and I'm weak, like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. So pardon me if I should stay and tremble like a child. The wanting you look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be, I'm just another woman in love. I get out of school, I find out of control. I'm just another fool. You touch me and I ring like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. I'm just another woman in love. I get out of school, I fire out of control. I'm just another fool. You touch me and I'm weak, like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. I'm just another woman in love. I get out of school, I fire out of control. I'm just another fool. You touch me and I'm weak, like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. With you, I'm just another woman, just another woman.
you so much, Barbs. And tawagin Yes. natin ulit si Clifford para kumanta ng last song natin dito. Thank you so Ayan. much, Sir Jeff. Thank you so much. Thank you so much, Barbs. Thank you so Ayan. much. Hope to see you watchers, for next having time. me. Okay. Ayan. Next Thank time you. ulit. Okay. Ayan, Next time ulit. episode ng Samuweng Distrito. Yes. Ayan. Thank you po. Ayan, maraming salamat and Clifford. Ayan. Maglalast song si Clifford sa atin and kadagiti aming agbubuya dito. Thank you so much, guys. Hello guys. Ayan, I would like to thank Kapsa Channel for having us here. Sige. And syempre sa Mimengti Distrito every Saturday, mga kaibigan. Abangan nyo po lagi. Nandito po si Kuya Jepony every Saturday. Halos araw-araw pa ata. Ayan, may nag-request dito ng Let Me Be The One. Try na lang natin, last song po. So, ayan, sana nag-enjoy po kayo. Yan, para kin ni Badet Costales. Ma'am Badet, order na po kayo ng putputs. Sa po ng mga kaputputs dyan, visit our page, like our Facebook page. Ayan, tawagan niyo po kami pag may papa-deliver. Somebody told me you were leaving. I didn't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. So you're walking out the door. Nobody told me you've been crying every night. Nobody told me you've been dying, but didn't want to find. Nobody told me that you fell out of love for me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find the setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Somebody told me you still love me. Don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find the setup. Someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye, just turn around and walk away. You don't have to leave like this. Oh, but if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together
can work through it up. I just need to get this off my chest, then you will always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find the set of free. Someone wins, someone loses. We just have to say our love is true, but it's now become a lie. And so I'm telling you, I love you one last time. Thank you so much. Maraming salamat po. And once again, maraming salamat and see you next Saturday. Thank you so much guys for watching. Bye. Bye. Bye-bye.